Il-Bank Ċentrali ippubblikat tbassir dwar l-ekonomija Maltija sas-sena 2021 fih kellu konklużjoni ċara ħafna it-tkabbir ekonomiku mistenni jibqa' maġġel. Fil-fatt jirriżulta li bejn l-2019 u l-2021 it-tkabbir medju se jkun ta' 4.4%. Fost ir-raġunijiet għal dan it-tkabbir hemm il-konsum privatu fl-infiq tal-Gvern, tant li l-bank qal il-prodott domestiku gross se jkun sostnut mid-domanda domestika l-aktar minħabba tkabbir b'saħħtu fil-konsum privat u fl-investiment. Ir-ritmu tal-ħolqien tal-impjiegi u mistenni li jibqa' b'saħħtu anke jekk b'mod naturali jibda jimmodera. Hawn il-Bank Ċentrali qal li s-suq tax-xogħol u mistenni li jibqa' f'livelli stretti bir-rata tal-qgħad imbassra li tkun 3.8% sal-2021. Din is-sena mistennija tbatti r-rata tal-inflazzjoni fil-waqt li jibqgħu b'saħħithom il-kotba finanzjarji tal-Gvern. Il-Bank Ċentrali żied li l-proporzjon tad-dejn mal-prodott domestiku gross mistenna li jinżel taħt l-40% sal-2021. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.